Quando aveva torno una taglia ko na matran singa tambu dina ni sa rei io ci sono vasi ga leu be ke ndo mai mori meu matete a biki ndo to na voce de biki ndo baki tamando ke ndo wati ona kalu leu na taman kalu leu na luen kalu leu na lo tambu ka to mo bini binak ni rani viva rati viva rata itale na tura biki ndo matran ko biki ndo ike Narenda to dono matal nenda to ngono tale ngono kol nenda to ndo mai buli biwa kat katay na bosa ni kalu kanda to ndo ngaraw kinan to mas wa de tetu na bosa ni bikin da ba ki bikin to ba ndo ken sara na matani ko ba nanu mi wale tunga kai tu na ibolata ba na marika wase ndu atikin to sanga bulu kalima kana kana babalain. Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Donon ibalbal natura ngamendo yandra na matali lai, wamutu wikinto, ninda to kesa da todo wa matota kanandra wa matali lai, ninda tondo wa tigi tano ngona, nanda to ngono batiki natura, sana ada metigi nanda to mulai. Na be singa walangani singa tambo kotalita kanikawa wana disarobages. In all who are under the training of God is to be revealed a life that is not in harmony with the world, its customs or its practices, and everyone needs to have a personal experience in obtaining a knowledge of the will of God. We must individually hear him speaking to the heart when every other voice is hushed. And in quietness we wait before him. The silence of the soul makes more distinct the voice of God. Here alone can true rest be found. Wakadeng dina ngay kuninga en ngau nanda sa Turkina nda ba tigi anda menda rungoda menda tubaro menda rungoda ni bosa weekenda na kalui kau kita baki kemudo tukina na betamani mai na North Sar mai Scotland Glasgow mata kita baki niti ko na matagani singa tamni ko na lolo mai ada tale ni ngone turang Jesu Kristo na bale na niti ko na matagani ko na bale sa talanga na nomni garawati ko nando to masumas na ngone na madawi da reality kina sa uting ko siruso mai kita bakir to talanga na bitamani Newcastle tangali kita baki miniti ko na tale ni ngone turang Jesu Kristo na wale uno miniti ko talanga re baki na bi tenerichel nera ni sama tali tunga mai na matani ko bakal ngate ki mroti na turanga na to mai so tabi to rai ti ko na matani singa tambe nendai sen mula da mo pati te talanga na bosi di kita baki be ni memori binabali ko nung tigoro tale na matani ko binabali ko nung sila tigoro na namingaw na ni tutala baka so na biyo so na sigata mo ni kalo re so na buno do no do tukina na singale ni sigata mo ni ko may bikim do memory yan rani ni tikida do no namingaw na mani daw no mikito tigo may na tigo ningo UK kali mo na ko binaka siya na kami na duli rocky na mandodo kawite kito tigumay na numikito tigumay nito masuk ang ko UK manabakalungat teke miniti ko na turang ano buko ni tawlebu kaya taga-lebu ni sa sulike manikina na kaya na wande o tagitiko wando doon wa matatasar na di na ni mo sinikalo ay nabibuno ni daw way tabikina kinda bagitinay sila talaga na matani ko alolo ba da tale ni monitora ng Jesu Kristo sebe misanga itunga na just list tale na ngauna buka warta chuwi to may din na ngauna ni mode ando tu na baka sam ngauna ni singali mo sa ngauna tali tu ni mode me baka todo kilabi nang go UK na lisumay bichi ya kumabi ni binaki na wana kalo na matani kuwa na nonolo manera ni biwako utilis talimay
rani mai tomani taliti na tungo na kolongo na be matangani singa tamu. Pero alangan to re na me to sile ngau le be ne mer kera men do alangan to masu bernda to mana sari tina to buli na matangani singa tamu ni dai. Turanga cio bana ni to kaluli melo malai binasa wale bana no muni lo na matangani kwa. Ito re da saraba o tu ina mateki to turanga na no muni loloma. Kwe sengani beauty ki mami na dona ngona. Pina wale bana no muni singa tamu. Na wale sa turanga na ya ua talengo. Tau sa sureti ke muni talen. Kalau lebu na alo tamu na muni kandina. Mai nei tungas ni buli na matangani kuwa. Ni dolama na lo mai kito. Ni to ba na nanu. Matei kito ba alo merani kito reidi ke muni ba boleka. O si bisar turanga kito dawi kala me kito talai ronga be kimi. Ano manang bulan nei meri. Ano bukani tabi ka na itutuko ni sa teba ka na lomana mina wasia mai bikito na matani ko na buku ngani ulutanga keto sa buli itu mai na vida na siga tabu sa utimo sama sula aturan ni na tur bita na bulan na matu wale ni ba kalonga tiko ya mga tiko tiko wale bane wata ututin ngonongo turanga berani rani buka talana alor wale le listali bikim ni berna no ni listali mai gosa aturan le ni mas kito morra bikim ni na matani kuwa usut kito sa talen ito malmalum nito dala kena tong itu masu na kum ni sa sisu na ni mami turanga ni mami sordina kay bang bola talaga. Amen. Ambot ni kanapos ni bikin de bakisarotiko bikin to ambot ni to marau kabang binak tiko bar kelo ena nana lama ke nana bibak kelo ngatataki ena matakni ko ena nandombula kakin nana ni tombula na do kito kanina suasini burbura ni rango bandin tak na buno bikin de politiki na kelo bandin tak tiko nana bibak kelo ngataki kina nana bikadibi na nandombula ena itabi ena baktara menda sota kaya na bi singa ndundua na nandombula ni narabi tabi mandanga ena nandombula ena sota kaya tikina na bika enda naroni wasia tikina nararame teba katikina lamanda mambote ni tu na bule tikina ena matakni kwa ena nana belitak na kloko binak tikina binak tikina na bas ni bikin baki tau tiko ni kenda tu maliu abang putin tundu buat sartangan untuk kenda baki tamaisila ena matakni kwa ena nantikina nantu bawin binak kuman kalau ena nana bitang kumaki ena nana bitamani ena lakulak sombi nantu benua lakina nana sali listali sali titala ni gori indo benua nantikina bakal ena matakni kwa ena bikin baki sarang tina kenda tu maliu kena tu bawin binak tak nakalo matakni kwa kuna kureti kuna nanda to buli ena ultanga ngato sa vitamani tikmekin sen to sa rongo ti uli tikmai o pagreda batiti ko sona be ultanga sao ti to asaba to asabuli do timai yendo na rede tikina ni ngandar mutik butakana nanda to uli na matakni kwa ena nanda to rede talendo ni ala ngo to asawa seo timai nangon dono ngoni nanda to uli na rede na makasama to asa pila to asa wasewoti makasama ngo ndo lebno bno mbiti tikina na banda kati kumango sink the shaft ndo na rede na yalala ni kama balata ranilo rai na koule se na
na treasure do bungana ngona kaiti wango ko bungana ngona kenda bakaenda rede tingana bi kaiti kunendela ni gelidaki melori na kolandi na hidden treasure sink the shaft into the sump kan bangona shaft main shaft me beli lori mai na kolandi na tikira pero lang ni to mana ono nganda mauli ka talento na quotation go ono varita tinga mindoro ni to reda to na sona bi katu no bital na tak me kangando na reda sona bi bakasama lele benda sabi wasi takot ting may to reda ting may na history yung nganda wala nga min to ngo bakatu sana may sama bata tiko sona bi bakasama so to sa ando bulido timay don ngere tu kina natale ni bi kay mbiti to nakalo ni boltam kina noni nak hindi na nga nakalo mendaro ni baktabli kina menta bagrota kina me pelatanan matin tu na redi kina na bi bakasama so to university gonna shaft laksumira sink the shaft never turu ni le turu may na kung ganun ulit yung ngaydake endo na redi tikina kena karua bakasamungan dama to na reda na level ni bebonua na level ni bebonua really turu may kina na treasure so sana una kung ano sana fitung tukun sa sarunga sana may bakasama sa to na ron ita level destal tuno kinto sarunga do ron kabango na rin na lebet dektal main tut kando bakasama taka to siya na mother sa ni tuktuk ni kami beletrito na leoletin ndo na rin ni to na siya mabatal na bakasama ni tuktuk kaya batike ni tuktuk ni leti siya kiko na kenenak na bakasibi na ina ultang arambe lebu ko to nituk na ultang to buli tingo na aldo don kando na bakasama taka na righteousness by faith kando na bakasama taka ron ni kaya na yale alang din ng akichisu ken man balarin to kaya ito ko na itutug ni voltam butudo no sekin na bakasama kay tukuna na el ni prophesy na tikinong ko ni Bernie the Thomas rin na kay tukuna ken el ni prophesy Bible do sa to The Bible is the book of books. If you love the word of God, searching it as you have opportunity that you may come across into possession of its rich treasure and be thoroughly furnished unto all good works, then you may be assured that Jesus is what? Drawing you to himself. Remember, in the spulita ni voltam ngi rida ni kana tali baka kasamtaka na lib ni bika anda nando rida nangon ni nando turno ngon men bulita ni voltam nangon nando bili bata ni mataka nando ngon ni bulleson ngi rida oh sama na me kaun du kaiti ndo se sono na sono tikin anda sa rida si sono tuktuk anda sa rida anda sa kila tu ini ngi metal batali ngi rida tali ndo na kana rara mo bo danga na kay pagrita ka bikan na kangango. Then you may be assured that Jesus is what? Drawing you to himself. Latana, ni ako nga, baka nga kwa tukuno ka na marama ni Samaria ya. Na unubiti ko na why, and stoburiti nga lamam, and siyang ni na mother, siyang ni, and about yo, na namukarama ka, and about yan namukarama, bilat nga nyoko ni burbur ni ndina ni burbur ni bula ni burbur ni kabina kekena ya wambu tikina ni baklonga tikken tikuna kalu ya nabi bakasame sa ndare kenikur but to read the scripture in a casual way without seeking to comprehend Christ's lesson, then you may comply with these requirements. It's not enough. There are treasures in the word of God that can be discovered only by what? Sinking the shaft deep into the mine of truth. Hello, we're talking about became donela, but let us shaft. Kel bakatito, ken bambal, ano bunukatikin. So nabi bakasama to na ready nito na semsema, balet endo nabi kando bakasama tati ko nang garni ko na erutu na biles, ken bambal.
tona siang ni keli tinga ina ngarang watu sarawata kena mekina na treasure ko ina num tona rawata kini siang tona rede ni le ipakai le ngole tale le tiku tali so tal na bono na bikula tali so ini kuringa ni ka tona rede tinga saya are treasures in the word of God that can be discovered only by sinking the shaft deep into the mine of truth. Ini kuri. The carnal mind rejects the truth, but the soul that is converted undergoes a marvelous change. The book that before was unattractive because it reveals truth which testifies against the sinner now becomes the food of the soul, the joy and consolation of the life. Aro tena kai kino chisu ina nona bose ne na nona una wini bono kweti kwena mali na waseli mai tu kila bina kana tikina ya. Ali wase lima tikina ya. Ono. Sakalungata ko irsa via kania kavia ngunuba na iwalawal dondo nirna dam. Waka mamautaki. Usini baka mbekta. Anondo to umay mendito mengambi kaya na matakni ko. Mendito may biwasi takabindo bitaka na mana baka lama langi baka rutek mendito na bibateki na. Usini baka mbekta mendito na baka mamautaki. Ito ano po siya lalang chisu. Sakalungata ko sa via kania kavia ngunuba na iwalawal dondo ni na baka mamautaki. Pero nga nito tumana kira mindo tanan dito mas. Tumay kito nito kalo, tumay kito baka lamalay. Ito marutak na nito wakan rati wakunget mikito main dambi bata mikito binto bitaka na mana seni tek baka lamalay ni baka rutak mikito na bibutay kinan mata. Kusin ngulit abir na artik may so irer nang dili sarap taltinga waset ko ni tutuko na sarap tiko na video ngo ni tukalo. Yung mga kumbote ni nanay mami pata na kaya nabibaklong at atake. Kaya nam ni nga ngadilip. May kimami bakarutaki. Wakaoti. Yung baleta na nam ni matinto. Yung mga binakatikin. Yung baleta na nam ni may solimbula. Wakaoti. Yung kinoloma lang. Pero ni kimami wambulay kinay. Kimami ni takatikuturangan nina. Kimami na loma solitranga. May kimami kimami wakoti. Inanam ni besorbaki, inanam ni ngandab me kimami bangbulay, kimami bangbulay binakitiko, ker sang narita ni alibem ni chisuni mami sorka ni mami bakumbulay. Amen. Naka, nakang sabarita tiko, Bakuri nanda buli ni kuwa nanda nanda mo sena red ono barita kamangu. Ito ngo kutilis kendelis wala nga ina outline ni buno anda tung ito atik bumaykina ina bunoro ni kain ito sabi ata to kinango ambo bit ito ko naman sa sababulat ting na kanang ito umurit ko may naultang ko isang yung gondi na sarang aron ni kabango ngo na uso tu ni ulutang to ko ni kain da bulit ito kumay nakamen balet kamen aron ni kabango na ituk ni kamen balet na kendo kibakaw ko kasi taklis taltik na ultangan dito sa bulit ito kumay gusto sabi tur may paglilay na later rain tur may nakamen balet ito na maramay leutini tur may paglilay na kamen balet na yalo tambo na usot to hindi na nga ni tukutuku kaya makandari ito nung gilirin ito na chat ito ko yun ito sa rin ito nagputilistan may mandari ito ito nung gilirin na usot to ni tukutuku kaya nga naultang sarang ando bulis ito kamen balet kaya makandari liba kasamita ka na kurita kini tukutuku ni bindrangati ana sini na tukutuku ni kamen balet na century balet na tukutuku ni Barnisor na tukutuku ngamen balet chisu ya kaya usut ko to ko ti ko naultang ko to bulitin mo do na riti kini ni
tu nika satu biar terkata kapital tingo tu sabi tu beli semata tal tikir lebih utang tali so ya untuk nanti kau metikina kena terang itu kena taruh kena nanti tu rida itu kena bibakas sami so tu tur tikina nanguna mende tu na talia beli stale so nabi tu kan satu sabuli do pas hari do itu main history kaya do membeli richiu ina kama membeli na 1888 General Conference berarti aku elak mikir na itu tunggu righteousness by faith ya ubambo tume kawasaka uditi kukenito to siyang niset tarasaro klasa three angels message ubambo to asa turango saboti ko ne waswas na loud cry to sember ni turti ko ndo tali to asa rida mai na kame beleta na nona lis mateni ala ko may chisi to turango na minta to study takana lesonia beleta ni tuba kini kaya da nguna ya eno baka rata na to baka sama minta kila ikaya me kanga ka to na nebu tam na kasaya do ti ka history repeats itself nakaya do wir na chu nguna ya na non rasang ni linggo na non basi ko may naturang fisu eno kende ala tal ngakenda na itamba mata ne te tiningonongo iya ko anu buntu turkin nguna me te turi na baka sama ya meron bakta baka wangulikan mente kila maleta na yale ala ya virchu nanguna ya ira sinidingo michon nda bi baptista maleta kene na non sang ndang ni dingo mirto na laka ni bakta ni sipi ana tutuk tu aritu sinidingo mirto na bakta ni sipi sinidingo mana non tu laka na tomatu buku ena non tu sali bangarati konang na non tu muria may nakalkar ya nem iyo iro na matending technical lo bakati kira irang war generally akati ko nibol tamir basubala they are the keepers of the oracles ni Roma was tulung bak tinitin kando they are keepers of the irang war mar non retabis tarang mer bang jatak mer bulatak mer bang jatak ni tutubinaka yar sang tumendang ni baru tekir tuir ikem kai katam tali tekin sa maru tekin ni bi bagraram teknal tambu me maglisital me ni tutuk bango meron ba nda tiket beteron ninda boleh taktik ninda sati weekend nan din ende sini bang rute kikenda na non basi kamay o ko na bunindina ambo tikin ni ana guna tuturukin ni tutuka na ngona ya ene korto wili bola tik me nel ni profesai na kai tukuni to plato ngai wili tikin na isia na wase pasal bulu ini kuwa me kanga nama ketika mentetuna rida linking together the topic of study to our generation as present truth messages kuni rida na pakasamongo ina nantetuna rida iso na bituk me kanga sa kati tunga sa rida iso na bituk me bakitele bulestali ko rida batele sang tuni badal kana na be ting takina klo en bituk so en to sabi mo sita ko chimai sang tarangani nama kau sang ni wabang ruta kau sang ni tubana awas sang tu ni tubana ni pitu kan tapi masih tak ting main nakang ai beli tekinal tam me baru tek men tapi masih kina saka nak enda bi masih tak kau enda bi masih tak ko ya ko mambo ten tubab ni benak tikino ban kalo nataru don taru me kang sabarita tiko to sa taru ting mas sabi ubi dan mata non tu taru ting mengo what is the significance dapat ni naki ino na pagtaratal na kalo kasi baki may nitutunggo may 1888 message na yalan doon ni Kristo ni Ronito ka tama na po nasang ni Rutang akin nitutunggo niyang ilusilito tama na po nang pagtaratal kin na kalo may aga may nitutunggo ito sumutik may natari ame daw may nangunong ya turay da nabi kasama sot waray da may nitutunggo may baliticho ni nandaw baptista prepare to tikin na isya wasang basang ulo turitang na madi wasitol. Prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted. Dotale. Every mountain and hill brought low. Dotale. Crooked places shall be made straight. Dotale. And the rough places smooth. To ang iriti ko nakati ko na klan desire of ages na to awili ko tiko. And ang una ya
ni sember ni tulak na tu inda uliwa so ko merli bagrutak ay meroni bagrutak na sala meroni laku kin na tu ya na inaki ni nona basi ko chona do baptista ki noni tabu ko kanga itu kuni me dharma kana sala icho noni tabu ko me bagrutak na non rambula itu temate na nguna ya me kaji baki mai na itu me rungo na me bagrutak na lamar me ngi basi ko me mesia mersa dingo mi ko ya tongirida Ready tiko na ngona tombule tiki nango. Umbitol tinga may chatting o may to reda. To sa kila ni to sando telebo was mating na chatting o na nando to buli. To kila ting to simber ni siya daw na National Sunday Law se na Universal Sunday Law. To sa kila tiko na kamembaleta na ceiling, na later rain. To sa kila tiko na kamembaleta na loud cry. To sa kila tiko na kamembaleta na kena na song may nakatuman nila loma. Kaya na Ingo baga roni kabang ko na taka kedi ni altam we iya bing na bika na baga me baga rote ki kina na altam se sangalini ngandrebi na nanta baga rote ki okenda meroni da rote kina na kokoya kaya wambo te kina ni kena la ko ni tuk ngo righteousness by faith meroni buki kenda me baga ndati kenda me na ngona malio ni ngono ngo nimber ni song katu menilom Bagruta ke nonda bula ena nonda bagambul ti chisu let's say kwa nga ena ukikenda men me bagruta ke nalamanda na londa and rito karatu na nona ito nimberni yidaba na nona ito beleta nangonongo me kanga to asari ti maingo kwa bakto kay ti mengone accepted time Belati ni sebagai dorti ko kuano nona itabi may loma lang. Hindi ngon sa song kinakato mo nila loma. Suka na altambo. Na itubak nga nimbula enda sa tiki na si kwa nga enda na lewen. Na iwas-was nga iruwa enda na lewen. Noro ni kaya na bakasamo. Ya. Mambo tiki ni nabaki kento tiki na altambo. Bito tinga na dorti amin naro ni rin. Ibi na ka ausiangan ni kila ang bitwal tungan ni kila bakasambit ni kila kan Desember ni ito na National Sunday Law na Desember ni batu kukutik may sisati ko bumay na National Sunday Law may Amerika ana bun batin hindi right ko na bakasambit kahit ko na ibultam puno na tig bumay kina nang gilila ko may the weekend may nabibuno taliso ya bitwal tungan kina na sa ko damdami ya sepinggi ya pero ni bakta kil tak na buno ay dati ko kina ya Dono ni reda kina may tutuko. Bita talamango. Redango, bebkango sa tukunawasa. Urbari del estaltico sono tutuko enda sa roni reda woti se enda sa kila rotiko. Yung bita batanga meron ito reda me meron ito reda alalta kana bika tiko na vi bagraram tektik na neighbor tambo patikin el ni prophesy. Yan nanda kila na ngone tikin. Ko chati batinga ya roni ka enda tental na kene bimbu. Kila kan nda sa ti ko na ito tini song-songoloto may na song-songoloto ibiti ti ko kini bolni bakta kila and uli kan ti ko mende ti ko na song-songoloto leti siya pati ko ti ko mena 1844 and alay daban ni na nguna sa na song kinakato manila lom se nguna po sa daban kin na buru-buru dit kan na daban buru-buru daban na nandang una Bekila ti kilingon na yan, kanga turit tal tinga may chatia ya ti kinabelaway. Indo talaka turi dani waktu kay tikin na song songlo tingo Leticia. Tol tinga na sora bi chatinga maturi talaltak. Na bakasama.
Dr. Sakilati ko ya the last church ni kaya ni was itu ni tempat-tempat karena kaya matati ka ko ni voltan. Dr. Naka napkang tu ndele sono bi bakasam ko teleble style ke kan do bakasam tati ko nanto to buli mena bingon sa to sala ko bo chimi kinana bulingo. O bite tu me baka ka tu na le the same experience. To kilati ko na kaya ko tiko chisu na masetolia. Ena ni bol ni bakta kila Nulikan. Natikin ay kahit ko kwa. Au sa kilala no makakamaka. Au sa siyang animbata-bata sa kata-kata. Au sa binakata mambata-bata sa kata-kata. Hindi ko sa kata-kata magalalay nga. Kasi siyang animbata-bata sa kata-kata. Kau na luaray kiko. May nangusong. Yung tati ko na po saya lukewarmness ang galay ko na tiko galay na tiki na tinika bitu niko sakay tiko daba au sabu tini yao kalebutu na nongo yao kasyang nakakausan ramdrabuwa kina galay ko tiko wango iya ko sa siyang nikila ngo posting na turang chisu weekend ngo na bulit tiko ni tambang ngo iya ko sa siyang nikila ni saiko nga nakalomani kabakaloloma kan ramdrabuwa kamatamboko kalubawali o bidete na bakasama self-sufficient. Already to nisi. O ya wakati o kila to nisi ndo ngulang. Ya na ndo kati ko na bakasama ngo na ndo waseti pa na tungo. Ndo kati ko whether we like it or not, this is our ngona kendi tu ba ko kendo ni tamba na bulletin ngo. And then we are very self-sufficient. And on the bulla bakayango, the no reason in the sinibina katamenda, Raravia, Lelak Satal Ngamen and Bulla Bakayal, Sabi Batal Tungakin. Pangan and the Umboltakin and the weekend to Nebos and was and in Wabiti Macan that took in a weekend and El Lingangas and the son. Plana Elkat in Son was Wabiti Macau. And Gangas and the son, we have returned to near Donaka, you selling in Donaka and Bakasamaya. O be magrita tu niu lotu ia na dapat kuno timo kurun timo dina waseto lu tikineli maya o be magrita tu niu lotu ia dapat kana voltam ni tikineli ma lotu bakari rai be na bakasamo to bakasam tati ko na be bakasami so ngo na ledi sene ngo na kendi tu bak ikla na turango chisu na tu bagarau me kekenda ninda admit taka la kendi tu bakin din men kila ni da rei da ni o ulang kan din ke bakai ti ko na yal ni nong na numa ni ubinaka ken man bale au la rei tu ni ubinaka na sang ni nganda na bibu kin ibu ni wa ni sinila ko bibu no embela ni ana katawa tu ni voltam sayang ni bibu no ibu satu mat ke bakau sare tu ni umbul binaka ni sini bin kat mula ko bibu ni wa iya ke bakau kila ni tu ma tau na lak bibu ni wa yung wakasama tati ko na bang nanan ko ni tati ko ni namkiken baleta me mano ni tutu ni kame baleta na nonda reida in the roata na yal don ni Kristo o yo wakati ke mo kilango na kengwi tubaki ungan rebi ko ungan rebi matena ko bi sure tital tingay ke ko ang katikina na tikina tinikawalu ni boltingango ni botiklawa situl au sabo bulidi como mai bulivi au na kola sabo katobule ya bukawanga mabuti ni au kina keni sulu bulubula kila on gendo tal kila ti tal ni tonro ni sinterre ni ko ito ngi re tal ndo tal ngono tobu ni bosi ti ko na volta ben ti kino mai bulivi au na kola ali profsangi ba ko tatatak na kola ya go na ka faith and love. Faith and love. Kando magkasamta ka na nagtutubulis ko ano tango. To arejeti ko na magkasama ni love na nanda lalom. Lalom buwana kalong kino nanda lalom wir na kan. Nilay ka ko love
Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy mind. And love your neighbor as yourself. Ibi kana nungulala mabi yang bukatikiao. Sang nindua. Pelete ni koe bukatiki koe. E bakarita kana ni chisu bukati koe me indusi mak se mai bakamatana taka na lolo mai ambalete ni dam. E sirsambu mai imbita mai nanone tutu dedere. Koe nakalo. Ye imbita mai nanone tutu dedere. E mai sorbi koe merani merani bakamatana taki ni weekend na lolo mai. Iya. Koe ngongai kaiti koe. Wawilidi kama mai bulia bia una kola. Kola ngai kaiti koe ana loloma. Na kola koe ngai tukunde. Kem kanta tubu kesem tak na kola na kena vaks ni inda ngewirndo kene kola sini olakana sari na kola itu na bidu rumah kitu bet kinengel. Sanga indo mai vaks sebate me vaks sangari mengero ni game basi kan dina na kola dina. Ya vaks tak. Ini vaks sebate kia. Ena laku durumina ena bakaina. Sing ni kararo ni kena vaks sebate. Kame mai vaks sangari. Ken mambale. Mai vaks sebate kia. Ena sitabi kina nandrende. Ena sitabi kina mo sitabi kina. Ya kuasa ngango. Ninda na satabati ko na biba ko bule ninda satabati ko na kandendre na ngone ni nonda wango akongori na kena baksangari tiko se bakto bule tiko na nonda mbula nyukai tiko bakto bule tiko na nonda mbula meroni basika mai na koulandina me bakai tiko ngale kai tiko au sabak buli di kuma mai buli bia una koule sabak to buli no bukawanga o buti ni ukina ke na isulu bulu mo baka isulu kina me ka ko ni rei na no mulu bale bi baka mandu attack la ken ka ndo ko sum tak ken to wili ken do ni kina na mado sauti to sino ko sum tak mado sauti se mada ni liu pati ko na pakita kila na waseti ni ka olombek Lang setin ka netin kalima. Nulit na nido na. Pusat. Tanto orang rekin ya. Tikinetin kaoro setin kaoro tikinetin kalima. Gua takar karta tikine sobra kina na tungo na malio ni ngona nandreng nandreng sini sobra kina ni kaoro ni angilo sobra kina na bil ya redin tikinetin kalima redin na tikinetin bango reda au sala ko may bakana daw mutaku sa kalunga te ko sa vakatao kadaba asa toriti ko na nona isulu dedaba de laku boli kalubo ale ia kararaida na nona lubo ale Era ni tutubat kena kaitu kon tigi kena turanga chisu na nona bisuret kena isulu bulu mo may baka isulu kina me kako ni rai na no mulubo ale be baka mandu atak kanto baka samtaka wakaiti ko Dono buno ya lo rekin ni talubikin na isulungo. Lo ringame na weroikin. Pero atama batikin. Ngono ro saya ya kina ni bolbol da. Sa talubibiro ni isul ni aldun do ni Kristo. Na isulu ni tobo ba Kristo ro ni kame. Tanal do ni ana tobo ba kalu. Sa talubibiro ya. Ro sangai biadula ba na isulu mero dula mero buntaka kinanon ro luboale. Ya. Tungere ni asang ni atong ay kana kalo na nona may wakadadara na itabi ni nona wakisulit ta kirutan tolo rizika na wasitul tulisang ni na ka so na bibaka sa munggo o bitawal tinga meron to rida meron pese mati bat keni tuk to rida tingo to kilati kina na kendo to itubaki to bakilati kina kendo to itubaki kay na buno ito nanguna inda stati ko kina kena kain don menda pakai dortiko eana guna o tu ndona ritikine so no slide ngam kango sabarita coach kenda sa to sari do chimai do tunga vi kenda no ndo bin kate menda lebiti kenda ya ngani to nga tunga me bi ko nga me
may beidulay na ibalbala tama ni bakti ko na bunida. Nito ni Levitico that may kato sa kila una dami dake na iliyadong ko. Ina ko na kaya nakandito ba kang outcand. Sa endo weekend sa taltungan ko na nakawatamata. Iya. Kendo na kaya ngandreba na kalume menda mabagaraw teki kendo tikina. E nang unong ko na nonda biti kendo ina indam-dambe menda sirukina. Da elmal malumkina. Kaya nga meron ni may luray na nona ito ba kinimbulay na kenda ina nona. May na rida na bakasama rida na yalalo bitaw bisa may tangtingo. Self-exaltation kina nonda biti kenda da kitiko. Rida na kay dito ko na turay da bata kina ito kadibi kinotson. Prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted. Every mountain and hill brought low. Crooked places shall be made straight. And the rough places smooth. Ngibin dito tayo kapatid na roni tungtungo. Wicho niya batid na itungtuko ni wala kumingom. John was sent in the spirit of Elijah to prepare the way of Jesus. Kinto sa redo slide mo ko tres nga may minto may banon talkin. To prepare the way of Jesus. Those who reject the testimony of John were not benefited by the teachings of Jesus. Righteousness by faith message. Righteousness by faith message was sent for our churches who are dying for the want of the teaching. Those who are those who reject the gift of Christ's righteousness are rejecting the attributes of character which would constitute them the sons and daughters of God. They are rejecting that which alone could give them a fitness for a place at the marriage feast. Kan mambalik. Ito na rin na ito po sa tikin ito na rin na listalis sa nabi tukoy so ito sa rin doon. Nabunong ko. Tikin sa nabi pakasama so. Ito rin malilay na mata sa ati. Mga na kahit ko na review and herald and quotation ko. This parable has been and will be fulfilled to the very letter, for it has a special application to this time. And like the third angel's message, already talking already in Bashik making the third angel's message. And like the third angel's message has been fulfilled and will continue to be present truth till the close of time. The third angel's message, like making a righteousness by faith message. Yan na patuwa sa to si making na napakasama ni Kamambaleta na righteousness. Yan man bali, lista lang nga, napakasama batiting ako eh. Kaya kasasang ni Linggomi, na itukutuko ni Katol niya ngilosi, lingsang ni Linggomi na itukutuko ni Alndondol ni Karisto, kaya man bali, sinilinggomi na itobo ni Karisto, man dito karan na isulu, ko bisuriti kinanggo ko, may isulu, may bulian na isulu. Bula-bula mo, baka isulu kin, makakunire-re na muluwali. E nangunang ko, ni Sekya nanguna, kanira raw kanga bakasama to rito na slide to singere dito. We don't have a place. We in a kalmangit. Kaya ko talikin na nito to neuronica nito sa bulido nito nangandaman to sa atin nangandaman to na lista. 1844 may nanguna 1863 no rating or na dates. 1844 tek buka di ba kimay kinana itutong ng Losilitol. 1863 yan ang una rin sa register tikubuti may kina na movement ko. 1863 sa tikubuti may kina. Ito may nangunang ko rin 2022. Ito sa kila ni umbitual ito nga na kinapakasama usin kila ng una close of probation. May nanguna ya. Dito may kina na God's final warning. Makakin na third angel's message, which is na righteousness. Ito buting man 1888, na dabating may nangunong ko. Iba ka sa matalati ko.
may nanguna to asando bi sa tatiko. Sa tiko buka di baki may naituktuk ya nanguna. Ang gwento na kain buli yaw na nunguri dito naituktuk. Sa tiko buka di baki may nanguna ya. May daw may nanguna ko. Daw na po na siyang ni se fulfill takikina. Daw na po na siyang se yatakin. Yan na tuktuk na yun na raraman ni Pos ni Kalau satu ratu na kaya napagkasin. Wari daw kahit bikim daw ni ko na chat mo sa nabi chatting mo to asari daw to kumay. Daw na reda. Ele lakitin may kinat. So nabi bakasami so. Sando bibisik tako chimay. Then naron so mulis talakin na nataro to tarong tingmay daw na po na baktarati kina nakalo may ado may nabi may laktal may nitugtungo. Daw redi ko. Napakasama ni Nanda biti ko na ni na indifference. Na ni lukewarmness. Biti ko weekend. Na ni self-sufficient. Indifference siya. Lukewarm. Rede so na bituk-tuk ko pagtaratik na kalau don merong ko na po kahit don na rede. Eder na bituk-tuk ko don rede mbasik tika na ultang ya. Gore na biultang, gore na bituk-tuk ko don merong bakit ko na kenda maliwa. Biltikin ngo na ultang to rete righteousness by faith. And don merakali bakit ngo balato ngo sa don me bayan rati kenda tiko. Menda bagarutaki. En nangonong ngo ni se tu daki tiko ko menon dan daw ni tatar nanguna me kangat ko naman nanguna se yang akin. At ni sangona ni binakat. Ni ngona sa sango kinakat manila ma. Asa siyang ni do nangona ni bisa ni tuba kinimbula. Sana rong bak may kinilo malang ina ko ni tutugot ko na pati klawa si Rosa mo karuan da sa uli coach. Pasa yang dono si tin si Rosa mo karuan tikinitin kandua kati bango. Pas sa tahun dondon mi tahun dondon tinga ke ko sandung dukal mendung dukal tinga ke ko sandung dondon mendondon tinga ke ko sayal sebab me yal sebab tinga kaya na buno ko ka tikina na tikina ito to sangi wili ko stal nga na wastin ko na tikina tin kalima au sala ko may bakana tama daw mutak malbale balet ni sang nindobi kenda kila na ngone na songo kina na katung nilo Kanimbal bale nangonang go nangonen dondon menda ngangandi tikina menda sesanga tiko nuli baka samtak tiko na nungwara tiko na yalala sink the shaft na shaft kanimbal bale na nungu desire meroni yado na bisa wina nangumbula isanga ni kame nto embilinyo kina yung ngabakati tiyaw ang irede tiko na mangklat madasa dito abitan taruyo si tatiko nakamambilitir to na leoletin ino non to asang ninge bisulik taki way raw ni saya may kinakanya na lam mo ato ngo rubituk tungo karndon do numera romuting nungo kaya ngo present truth messages kongo the Laodicean message the century message the atonement the investigative judgment the Elijah message, righteousness by faith. Ito Elijah message, ito batanga, ito nga ito na rin, nagtutukutukutuk melu, no, chone, soliba na spirit of Elijah. Natabata ka mo Elijah. Elijah, kwa bimbol ito bir na, pero tamati ni Kaluwe na may naulumuno kamel, na profita ni Peal. Balat ni Sada, saya ito na matinto Israel na bukitan. Inimbal-bal. Endona ka na endana reida ni nadaka kaya kinanel tambe nangunongo ene bakta ito tiningunongo kaya ko bambuti ko ni kuriti ko ni tutungo na loud paukati ko na biwa kani ni righteousness by faith pati kina loud cry o ira zurumi ni kati ko bagang tikir na el tambu natuda ke merkadi bak mebakate kilechia enas Sang ni oir sintunti oir ngani pantang. Itu kena salti algoritma nak itu kena le prophesy. Oir kuar bili sibiara kuar mechanic kan bal. God can use anybody.
who is willing to be used to present his message. Beba kasarana ngini. Ato na bimboliti kin paleta. Na bagaraw. Ndona ngayon doon na tarli doon na tarang ko zaman ngano na sa siniraw tikin. Kongo na kaya dagat tikin na mega. Doon na rito umbit na bakasana. Dagat tikin na mega. Me itutukan da sarang ada sarang ni Ronnie was 11 na buno ibang takinal ni prophesy. Umbit ko watered down messages. Kasi ang nitutuko Rondone wa sa Ronnie kabango. Eu kami de turno mo naman rede tik na bos ni kalo enta na rede na rarama ni kami beleta nanti ni bos ni kalo pati kina non so daga na tebor so ni tutu ko rongo ba tik na ngono ga na kenda mali we na movement go sa sang ni tutu ko silia tamay na kalo kina na movement go me kangan do na rede na biutang pa timo ondo sa rede tik no lebet ka tik mai alim ni tutu sa merong ba tingo sa sang ni tutu meron ni be convicted, meron ni be converted, meron ni yada kina na bisaw. Doon sa narito nga ni ko anak kanis. Doon kila. Sang ni tipike. Sa sang ni present truth. Ngunong ko saron ni ka anak kana do mitital tik doon sa ito tik. Sarong bakit ko na pleasant truth. Ha? Pleasant truth messages. Kaya ako bakando na rin na kahit kung ito ko na ibola ni Timothy. Engkasi kanun nandalingan meron nga na itutugundina sarbuki nga na itutuguan. Ya na balata na tama. Ningon na natin may kinanandina. Ano mo si weekenda? Kasi nagibelilot. O si, o di bunaw ka o sinigibelilot. Balata o sinibebarong. Balata. Kongres apa kang ando bunaw ton mati tunga mai bakanda sando betu itu sono bosa baya inda sini binakata me mendaronga na itu tu meron ya na bisa ina nandam ya kalau itu kana na ina kibikan wambo tani na bal matutik kan itu na bitu tu kan daronga tu ko inda na round inda na mendaroni weekend to nando kadi bat ni kadi weekend to na ikim daw na duro na turanga. Siyang nilagay na turang ni kaya dalam mandila na maraman kalau na mantikan talanga. Kim daw na turang daw na ritik sana may ultang ang biti kaya. Na rani na buki kim daw na altambo mo daw na ron ibasang gangara. Na iboltamo kinal ni profesay. Daw na ritik kinabak sanggara na biti tunggo. Daw na rida ni nakalo imbita tun. Meron nindang rida na nakla nabi tutuko wa setting wa nabi tutulutang matangango au sinironga ta may bitamango au siangan ni au wasanggaranga au na iya na taktak ni altam au wa setting ay au sin kay nandal nitong taka wa setting ay baleta meron ni kaya na altam be siang ni bagay alal na non na tume baga rome wi kwit tikiken nindal lomo solimendang Rida minta baksanggara. Uko ano bakta nakambat ni kanga sa tukuno ko. Kando kirana dango na sulia. Inda baksanggara uko ano sulia may weekend. Inda baksanggara nandina uko ano sulia weekend. Inda binakatan man dabi siya na bituko ba kanko. Kuano ron ibi ba reti bi bagan reti. Bakaluya na ba tiken baleta. Dasati ko na kena ngona. Ina na sa sang na tebor. Mesa tambaki sombo na bendi nang go meron ni avto nga kini weekend na yalo ko embasi ko tu ina tambang ngo menda mo ditu nga men beletino ken da wili tu me bakang tu kun and the wili tu ni song ni Leticia song di tambang ngo ni Leticia menda mo ditu nga kini bakaya sino ino ni na kina kalo menda bakure da kiti kunan tamod ya no ni na kina kalo menda ron bakang Em kan doon rin kaya na bituk-tuk mo ka kay titin sama kaya tuk-tuk doon rin titin mo ulo ni kaya titin na bakasama no ni na kinakalo men da bakarutak yan ang una yang akina nimber ni song no kato manila loma pero kaya no uso tu kaya o kariston din naman well non sa sangat tunit ya baru me pamudir ken and then na bakasam mo
the central theme of the Bible, the theme about which every other in the whole book clusters, is the redemption plan. The redemption plan, the restoration in the human soul of the image of God. And balik na yang dondo ni Kristo ko may matanata ko Kristo na nando bakali sa Itali ni tuwa kinimbula ko ay alito man ta may weekend. Weriting. Yung go ndo na kairo ni kaibang go isang atunite in a movement go to sando yung kanto ko sam takto asawa siya. Movement go ni sinibas tik mo ni nakasang gunti ko sinibato to ba sinirate ko bir na bi matabang boto tali sa ubos tingay na lutong go. Ito na yung ready to ni wag din takanibol tambo kinal ni prosay ni kadibo na lutong go na kalo meron ni labeta na kinanaw jina ni ito yung nungo kinitambang nungo. Paano mo doon na ready kina doon na ready na bakasama mo. Nani na kinakalo Belabiti na kinakamambelata na redemption plan. Ito na sanctuary message. Isang nindo tala na loti na burburong abunang takanakakamambelata na itutuk ni Banisor. Lotong anggo. Iyan doon na rungan sa kanibag tingnan ng sasang. Iyan na ito sorto nga kinakamambelata na redemption plan. Umbita nga naman, doon doon gibas. Doon ni basang angarki. Doon ni study taka. The redemption plan. The restoration in the human soul of the image of God. Plus, tao titali tulungan na. The restoration in the human soul of the image of God. Pwede ka dito ulit sa ngayon at sa ito sa rida o nandito buli sa auto. Ito na rida tali. Diba, nanumikyan dito ulit sa tali na papasama. Isang sinapang bangon doon. Darangan yun na ilaw na lang sa rin mo. Darangan yun. Hindi na lang. Wanda mo sa tayo. Nasa na lang ay kayo. Kung naging may burrito talento ng kuset, ni slide, ano naman ito at talab talia. Sa nalang din na ito na ito ni quotation ng wanda mo siya, may tinitikin na ito. Nandito ito huli ko. Ano pa na quotation? Kung na, kanto ko sa pinto, asala ko sa ridoti. Oriti kinakamabalitir to na leoletin. Di maiyado na midnight cry. Yan, kahit ito na. Ito nang girito ko pinakatal next week. Bawas ito. Sa nalang din ako nung wonder mo ko tikan ito. Pero kahit ko ni Ken ay nag-isa na ibulan ng professor. Tell the people of him who is the chiefest among 10,000s and the one altogether lovely. May na kunting may na Song of Solomon. Words alone cannot tell it.
nuka tingo ena ngo bosti go ena kamen balete ni ken no say ni tutu planning on the theme tungo ni tutu I will go go. Words alone cannot tell it. Let it be reflected in the character and manifested in the life. Remember na nondambula ni nona viva kumbula yo Kristo melora isar matanga ni ada na viva kumbula na nondambula. Ngalit tali na kahit ko ilaman do quotation go to na line do sentence ko ilam go talitang bulin. Christ is sitting for his portrait in every disciple. Everyone God has predestinated to be conformed to the image of his Son. In everyone, Christ's long-suffering love, his holiness, meekness, mercy, and truth are to be manifested to the world. In a sentence, Christ is sitting for his portrait in every disciple. Who are common desire of faith. Klawata to tarotik may nataro. Damna buna. Evaktarakina na kalume at talmeni tutungo. Jonabunua, of one but to Simbernieta to get up on a mathamingo. Already tingana, Vakasamitingo. Caristo and Dambitico, Waratico, Camerido, Canakeni Yalo in a nongumbula. Club by beholding, we become changed. By beholding in the Turunganang ornament already can longo, I think when he bolongo, Mepkanga do some sangarni, Bolini Bolongo, and on the Turunang ornament, the Baksangarni Bolongo, can on the Sangang and Baksangar, and the Rani proof Takakin and the Baksangar can on the Nandrevament, the Bakitobati can then it tobani, Koya, Boli to take in Bolongo. But the Neo Koyana can Yala, and they love weekend the Tikina. Sang ni bakatartu tu ni naloringan na bisa utang ngay na nondambula may kangat uniti ko na quotation niya. Let it be reflected in the character. So words alone cannot tell it. Let it be reflected in the character and manifested in the life. Christ is sitting for his portrait in every disciple. Dambiti ko Kristo. Meron luray na kanialali na non tumbuli. Me mana me kangam sandukati do nungu parto na nungu leni matubale. Ona usang wala nga ni bosa tiko bi usang wala nga ni naturnangon mo buno tiko mo wa iba madal tiko bikemni. Usang nga na nungu leni matubale to nandoro ngo nungumbula na ona raida ona masuta tiko nungumbula baleta. Naka nunggu binakata me bulat tak na bula ulida tiko na bosa. Ye mertuban din takor to nunggu matubal. Merbang din tako ira ko zakzak ko na batikir. Ira zakzak bi malway batikir. Ira indam bula bi malway na bising. Ano no ni nakinakalo. Na mana kina nakena paganja taki na nonda liwasya ni raymay. Rida ni ka endam bulutak sindabostaka endam bulatak. Bango na inaki ni nono baktarana kalume ada talmeni tutungo merawan ni nda bakayan ratiki na betoke na tiko na bunua and ron baktakai ni nda mode tiko na luku amnesia and mode and around ni nda na sana nutu ni saruti ken tunga ni tubak ni bula sandendrenga ni sa linggo manararama sa kwaya sa tika sema no ni inaki talangana kalume bakanga la katiko ruri na ntono na katiko rawa na kalo mekuni employee tiki mekuni may mekuni tu irna no nitalay meron ra ka no na taka irna ngilos taka ni biba kumbulay isini no ni nakina kalo me bakakina no ni nakina kalo okenda enda kumbulay menda raw talanga ninda buru ni biba kumbulay may no bulata kana bika labor na kalumen da bang bulay kina may nono po sa kin experience and the sota kay na bisingan do menon the experience ni bang din tikko we rain da bulay bi maluway kay nanon ta matubay
nang kumas ni buke ken to na kalo ena bakasama ni tikina enda to bakuri tikina non to buli ena matakani ko barangani seleta lani na dapat ni bengarabi ona kiramin to talan to mas ni mam talo mam ba ni binaka na una kaliyoko nom ni baka lekem ni tala mai bike mame na nom ni bos ena nom ni ngangande embaleta na ne mami Gandini teki kemni ena ne mami bola ni may bisorba ki merao ni bakmatana takabiki mami nalolo mo ni ngandre baturanga me kuni ki mami may baka tunga kina na waitu mati me ki mami marroetu nomni na ki me ki mami wasya yani me ki mami dewan yani ni loloma serarama ya bir tali ki mami bula be maluai yal benak turanga Ombul tati kine na lo me ki mami na nomni na kitambe na ni mami bula Merabi ki mami bakilati kuna nomni bekali bike na nomni ngangande mami yal talanga mi ki mami dan nomni nak ken nomni lolom bir ki mami bula be malwai na bising ki mami bakmin binak ken nomni postal bi ki mami ken nomni bak tabli ki mami tikiturang me ki mami ngangande ti kono be ngona ken me ki mami bakaro tiko kina nomni matin tu ki mami bakmin binak ti kan nomni postal bi ki mami tisune bakmin